MCA wa Natho Joshua Mithiaru niachumiritie na kuga kurumira kwawe kiri ngavana Kawira kagita karwaria rwa kumwingata gitine nikiete kitharimo kiria kariba wodi yawe. Augite kuri na mirandi mingi yambiritwe wodi-ini urungu rwa thirikari ya kaunti ya Meru iria ezanite kumania na uchore bwawe na ngavana. Gukaririkanwa ntuku inkai nthiru ngavana Kawira Mwangaza ni ariungire wodi-ini na kubatigira utethio bwa thirikari. Nicole Chabari ni agutuambiriria chio. Ojo ni MCA wa Natho Joshua Mithiaru ukionga kana kastare ura aithirito ari umwe wa baraba gwete embaru ngavana Kawira Mwangaza kwa gitarira aja na kinya gitarira arakurukiritwe mithangiko na indi ariuga na gwikumiria murugamo urajucirie nontu arungamite ugu nikenda o mabungwa buthingatirika kanyaka kucokeria ngavana wetu Queen wa Meru Honorable Ngavana Kawira Mwangaza ngathia mwanya sana nundu wa mandunyara arabithia Natho ngavana atwirire Natho uteka barabara tutia kinya kamwe matinga ya njirene yaretitwanira aurembeno ya nyemuchie Deka weka haki hanine tuwetere mbuche mwetuche barabara. Kura wazizirie kurugama na ngavana. There are almost everybody was against him, was against her. Waera utuwa maana it is a landmark. And it has gained you a political milestone. It is not in vain. Na utafuna, na watu wa Natho watafuna, na bakavuna miakera yonde bakenda kuvuna. Wakamwambia Gavana Kawira Mwangaza lele mshwanda yote kuma county assembly yule andiko ina MP MCA bakanyonkerwa kintu kiko okay haitete hiyo ya tomera drama na uma dua karura na umara bure na bu antuba na ave ndio kofia ibora paindike ka uta paindike ibo paindike kinyara watu na watu wakamatairo akili kuroko na ntuba MCA ibo kamatairo akili Mundu ina ara ese tambosho kiama akorethia o kamatairo akili tokana ntabira ndeka ngabura kinya watu andu beto tuate kuringa kura tuonela chibwe ya reke kuroke muntu kamatairo akili agiritie mantu mama kiri kiatho gia mpumiro kia nthaka nkuruki ya 30 iria iratanitwo indagitari umwe kuma Ntere Echenono na ara augite auchitie tagari iri nikenda areta maendeleo nturani ya Enono na Natho ngima na ara untu bobuthiete na mbere na kuwatirwo abunene. I hereby take this opportunity to appreciate our parents whom chosen Rehoboth Wellness Medical Service as a better place to equip your sons with competent skills and training to face daily life challenges. Wanya bwana unda mdete Natho wanaweza kufanya. Leo kwa mdena mtoto kwa mantara bwana kana. Yete kama mantara ni wewe asiye. Wanaweza kufanya. Kwa bora mbawate ni jani kijembaru na nitaba ngwa tambaru mantara antubeto kaya tambara hekura nantuba biduntuban kura kantao matayo irenye kangiro tuanyo langirian ino maatu karatwende wanaweza kufanya. Wawunde sosi moya economic empowerment ntore wanaweza kufanya. Mwankwera tutumira kumira nao andi baisira kapoa mantere yonde okenda kwambereria kamurungu mbere manto yaku na weke wewe na wetekio ati utubuo kwambereria gotethira gwakinya kuraya bwana asifiwe. So mbere nkaranti no tubura mazam akera na baba kwa zaibo ana mosie eta ina mbere kwatekera asiari bwana asifiwe. Na kinya babu asiari Biblia eriwa tokondoka ya anabenu na mezoro bwana asifiwe. Tarehe mwana yule atete skuru form 1 mahitaji ya rara ya primary ya kuongeleka akienda wewe primary itamidi aeka lenya kia sport akienda wewe kila toke rangi na ikienda wako rangi akienda mahitaji hapa na pale. So tarehe mwana yule kuhitaji ya kurenga kwenda 1 2 3 wabondokera moleli na njirera yagerete na nikenda bombo kinyela iroto bio Ndamia tuwetera waru no kuona tuanjirite tu kidogo
lakini orame yake weta na utumita tukura itu ana veto beta kwa ana anu atutumite nyumba bakuru atutu mingi munosi oturo baba banga bera bambere yeni gwekira mu nondo buko okira murungu bukagira ume na bo aita ume mwada nyabo tongole kubwirya mamusi ya meayo oturo ne interna mu dito ke datu na ndo babeya bato ke datu kuwa ana bane ni mudamya wa batere ba karoba kali nimebana asiari wana tuona musi batata ngabenganyire utanwandi yire kwanyire hoyo oga dawagona rana yariwa etonga tara ngumenya na mwada nyambo bezia Kumegebe North, Betanclas, Chabari.